dragi učenici, nagrađeni u našem tradicionalnom konkursu Pričajmo o zdravlju. Imam divnu priliku da danas pozdravim naše saradnike, partnere, gradske organizacije Crvenog krsta, vaše nastavnike, vaše roditelje i vas koji ste zavredili i zbog kojih smo danas ovde. Grad finansira tradicionalno i pruža punu podršku gradskoj organizaciji Crvenog krsta u jednoj divnoj i plemenitoj misiji. Kad kažemo Pričajmo o zdravlju, ne mislimo samo na konkurs, ne mislimo samo na aktivnosti vezane za taj konkurs, nego mislimo o jednoj plemenitoj ideji koju promovišemo kao lokalna zajednica zajedno sa partnerom gradskom organizacijom Crvenog krsta na podsticanju, na unapređenju, na stvaranju kvalitetnog i zdravog odrastanja u zdravoj i srećenoj porodici i usađivanju nekih plemenitih vrednosti čija je misija i vizija naša zajednička, a to je zdravo odrastanje, zdrava porodica, zdravi temelji za budućnost. Ovogodišnji konkurs Pričajmo o zdravlju je održan od 7. aprila, Svetskog dana zdravlja, do 28. aprila. I tema ovogodišnjeg konkursa je bila posvećena mentalnom zdravlju. To je lajt motiv ovogodišnjeg obeležavanja Svetskog dana zdravlja i vi ste u odgovoru na ovu temu imali nekoliko tema, divnih tema, koje su glasile: moj najsrećniji trenutak u životu. Osjećala sam se ponosno kada sam. Moje dobre osobine su: podelit ću sa vama svoj najlepši san, kod svojih prijatelja najviše volim. Na zadate teme 106 učenika različitih osnovnih škola sa teritorije čitavog grada je aplikovalo sa likovnim i literarnim radovima i vi, dobitnici nagrada, ste danas ovde sa nama, ali ovo je prilika da se zahvalimo svim školama, svim nastavnicima i svim đacima koji su učestvovali. Zbog toga što su tokom ovog meseca posvećenog zdravlju na taj način širili ideju plemenitosti i nekih osnovnih vrednosti koje se tiču zdravlja. Kao što je Schopenhauer rekao, zdravlje nadmašuje sve moguća dobra. Tako znatno da je zdrav prosjak bogatiji od bolesnog kralja. Tako ste i vi, zahvaljujući vašim aktivnostima, zajedno sa gradskom organizacijom Crvenog krsta, doprineli usađivanju jedne plemenite ideje da se prvi temelji zdravim životnim navikama upravo realizuju u najmlađem životnom dobu i zajedno sa nama ste podelili tu našu misiju koju nastavimo sa gradskom organizacijom Crvenog krsta da usadimo kod omladine, dece, od porodica, a i mi sami želimo tome da doprinesemo. U ime Gradske uprave za zdravstvo i socijalnu zaštitu ja od srca čestitam svim dobitnicima nagrada, a to su Danica Filipović iz škole Sveti Sava, 6. razred, Sofija Lazović, takođe iz osnovne škole Sveti Sava, 6. razred, Ognjen Dimitrijević za literarni rad iz škole Svetozar Marković, takođe 6. razred, Marku Miriću za likovni rad iz osnovne škole Dositej Obradović, 3. razred, Nikoleti Radojčić za likovni rad iz škole Moma Stanojlović, 8. razred i Sari Božović za likovni rad iz osnovne škole 21. oktobar, 8. razred. I posebnu zahvalnost dugujemo i našim đacima iz Prve Kragujevačke gimnazije koji su pripremili jedan video konkurs koji nije bio u kategoriji obaveza nagrađivanja, ali znatno doprinose promociji dobrovoljnog davalaštva krvi kod mladih i oni su uradili jedan mali video rad koji nosi naziv Krv, život, zdravlje.